جبرنامه کدن آدنگ جواکی افدمو حمود میوخش تماشاوان نجا. پلاتفرم سازین دموکراتیک آنگو سیاست دموکراتیک آگلی کرد 4/4/2026 و لقضا استاسیونی آمده بناوی هیوی و آزادیه کو آزادی فیزیکی یا ربرگلی کرد ابطال اجران داخواست که میتینگک به هیبت بروابه. اما ایرو چارچوبه بانگو بشتری و میتینگ دا بپرسن که چما میتینگ هوقاس گرینگه هر وها پیواژویا آشتی و جوکا دموکراتیک د چه قوناخه دای داخواست گلی کرد چه داخواست کن بپرسن که خلق ولاتی در حق بده چه فکرن برنامه دست پید که سیاست دموکراتیک آگلی کرد لآمده چاره چلدا چاره مها پیشامده میتینگا بناوی هیوی و آزادی دارده ون چقاس و میتینگ گرینگ دبینن بانگاوش بوی بشتریا و میتینگ چیه؟ وکی اجی دویژن و میتینگا چاره مهدا میتینگا هبون و تنبونیه. لورا تل روجلاتا ناوین دنهری سروک نتوی جبوی روجلاتا ناوین بو نشانه. اوا چاره مهدا روجا چاره مهدا جوینا کواره کرنه لیستاسیون میدانی گرگا هر کرده کی دوی از ولات پارزم از کردم کردواریمه گرگا سری خو دستی خو بده سری خو بفکره 100 سال شوندا قالوا بابا ما خطای کو کرن ام 100 سال دبنی ظلم دولت عرب و فارزا ترکا دانن جمرا فرسنت چه ویه 100 سال شوندا درفت نوج مرا دکتنه گرگا جوان درفت یک چیز چهار مهیه و میتینگا چهار مهی دبیجن وقت به 100 سالی فرسند اگه 100 سال یا یکمینه آزادیا سروک اجلان آزادیا همو کردانه لبرک و ام نهاد بیجن به میلیون زندان ده حوالی مهنه اجی حوالی که زندان ده کتیمه جبر ما جبر وی ام دویجن ایرو لسر روزا چهار مهیل آمده بانگوازی ل آمده دکم لنافچه آمده دکم لمردین دکم لورفه دکم لباتمان دکم لسرت دکم وقت اجی بازار آگیری من نبی خانی بابا ما لب آگیری جی همو ام دکن خباتی خبر دوام دکن ام دویجن گرگا بگر سعید باس ببه لخاشی دجمنی ما و برا هر کسی بزن به کرد هنه لپی ریبری خونه مخابن از یک تشتگی ببیجم به 1000 سالانه دولت کبونه دولت پیشنگی خورا خستنه نشانه گوتن اوا پیشنگی من الپیوان چونه ما 1000 سال اول جی 100 سال اول جی ما پیشنگی خناز نکردم لما ام بندست بونه پیشنگی ما 1000 سپاسدارم خدای یزدان دلوان را 1000 سپاسدارم خدای یزدان دلوان را ایرو سروک ما چی بیه وقت خانی بابا دویجه اگر هبیاج بوی ما اتفاقک حاصل ببیاج بوی ما بختک چه ببیاج بوی ما سروکک و چاقی ترک عرب عجم و فارس مرا بکره خلامی بله دیسا اتفاق ما چی بیه گل ما چی بیه شروان ما چی بیه و همو درفت ما چی بیه سروکی ما جی هیا لازم تی ام پی بسکن زور سپاس سپاس دارم تفکر جنین کرد به تایبتی جی تجا مهمی و گرینگ که زیاده دوی میتینگا چهار مه ون چوا و میتینگ دبینن بانگاوش بوی بشتریا و میتینگ چی جبوی چهار ماهی ام دخوازن که تو گلی ما تو یک نمینه گوره جبر و میتینگا ما بانگوازی که پرمزنه گره هر حواله کی ما هر ولاد پاریزه کی ما وره دست خود بده دست هفته به بانگوازی آشتی ام دنگ بدنه جهانی ده چاره مه چاره چله البته دست پیکا ساله کب خیر و بر هر کس لبندیه لی گله کرد سازین گله کرد میتینگ اگل آمده برواد بن میتینگا هیوی و آزادیه تجربه میتینگ چد بجی ام میتینگ گرینگی که چوا و بده جهانی آنجی چقاس گرینگه و پیامک چوا بده رای گشتیا جهانی سردا ایرو قندیل مسلمانان ام قندیل مسلمانان همو انساناتی همو مسلمان را
پیروز دکن چاری مه میتینگی که دیروگی تحت کردن ام میتینگ اجبای آزادیا سروکی گلی کرد برزوی جالان شرط و مجوی زندان پرگرینگن کو امود حقی بهدان و اف امود حقی جی پیوسته بلزگینی قانون مجلس بهد چه کرن و امود حقی بهدان کو پیواجو آشیتی به باشتر بره و به مشاندن جبویی که ام میتینگ چاری مه لآمده تید کرن اکو داغازی آشیتی اکو داغازی براتیا گلان اکو داغازی حوالنیتی انسانیتی پیوسته هر سالی حتی هفته و هر سالی 100 سالی اکو بشه تبلیغ میتینگی ببید ام تمام گله خو ای کرد ای ترک یا عرب ای باوری باری وان رنگ وان ناسنامه وان چه بی برابی تبلیغ میتینگی ببن شبرویه که ام میتینگ ام باورین به سرکفتی درواز ببید او متقیجی مجلس قانون ده زاگونه ده گورین و برز جالان شرط و مرجد آشیتیه یه پیواجوی پرته دیدد مشاندن چاره مه لآمده القضاء استاسیون میتینگا بناوی هیوی و آزادی تل درخستن بانگوازی وش بوی و میتینگ چیه اون و میتینگ چواد بینه بانگوازی اما خدا تعالی دوی میتینگ بک وسیله لهواتن آب دواملی و بک وسیله براتی درناف تمام گل و مسلمان آدم و خدا تعالی بک وسیله گوزالم بین هدایته و قوا ظلمنا هدایته اجر ربي خود خوازم قو عاقبتها فرعون سري ظالم آبه و ام بدس خوا و بنگی خوا ام بین متینگا خوا جبونا قو سرفرازی چه ببی قو گلی کرجی و اشکنجی تعالی خلاص به زور سپاس نهال چاره مه دا لآمده القضاء استاسیون میدان استاسیون میتینگا بناوی هیوی و آزادی تل درخستن تش بوی و میتینگ چت بجی و اون گرینگی و مهمیه و میتینگ چواد بینه سری و سلام خواجه تواراشین مالا و بابا کدا و صابه افتش هانیکا پرتشکی گرینگ امجیج موشه از سر کوملا ملی موشه امی خباته کی بکن خدا حس کم چهار میدا امی بگرسهی امی ورن امی وی کنگرهی ان شاء الله امید ام اوه ام خوازن پر بگرسهی پر باسی در باس ببه اون به پیواجوی چواد بین یعنی چکرنا قانونان جی مهمش بوی گله کرد کو قانون آشتی و آزادی ورن چکرن و آزادی میسوگر و اون چواد بینن جخوا گرکا تشت هانیکا هی پر مهمه گرکا قانون چیه ببه کوچه نه بکا ام بیجه افسد سال هانیکا کو ام بیجه کردستان و سال بن دستا بو کو قانون چیه نه به این سال دوام بکه ام بیجه خوازن کو ام بیجه سروکی مه کو برز عبدالله جاران گوتنا و پیک بینوره افتش هانیکا جی قانون هانیکا چیه بکه جبونا کو ام بیجه یکیتی ام براتی ام کرد و ترکا کو دوام بکه زور سپاس مالا توابه از سپاس خوش وردکم خدا تعالی علی کاری وبه مالیاوا مالا پلتفرما سازین دموکراتیک سیاست دموکراتیک میتینگا بناوی هیوی و آزادی لقضاء استاسیون یا عامدل دارده او هیوی و آزادی داخواست که اف هیوی و آزادی جه هل بتیار بره گلی کرد برز ابطال اجالانه اون و میتینگ چواد بینن و اف میتینگ پیامکی چوا بده جهان لگوری و بله پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حدیث خدا وا گوتیه هر جهاد مزن لهمبری ظالمه تکوشینه دو قرآن ده جور به جور آیت زمان مجبور تمام كل يخدم لخم اما دابي وقت بس زمان ما ترناك قرآن 6036 آيات شيبويه تبل همبري ظلمه ابيجم صدو بيشتو 6000 پیغمبر هنه جوانا مزنتر صدو بيدا تابي سيسودو سيزدح رسول هنا جوانجي زيلتر بينش حب أول عزم هنا حزة نوح حزة إبراهيم حزة موسى حزة عيسى حزة محمد عليه الصلاة والسلام أوانا شبابون أول عزم يبوك سريخ هناك الجواري الظالمة الهمبري ظالمة تكوشين كرن نبل مجازاب نبل عبادة زاب الهمبري ظالمة هاتني لبان مظلومة جي قرتني أوانا بون أول عزم
قنشتیری دنیای هر پنج هبن ایلو او روزا چاری مهی کاونا پیشیامه كنت كابتشلي عرب إلو أجل في دراري مدي ورم بانقا مجيش خلق أوي كأفيا هاني زبو سروكاتي جي كأجر أوجي وكهينكي دنا دحب جزانينقها معزوم بو كأجر البرجاوندي خو برينتايا بيقا أوجي بلكي سروكو باروش ليه البرجاوندي خو نرينت لتشار السجا قلي خورينت بو بيستو حبط صالح بيستو حبط صالح كفر وياوي بحليا يا دقال لي في او تنغازاريا كوتيري يجي لخو هياوي يجي تنغازاريا وينماي هياوي رزقارو خلاص يا قلي ماي زبور رزقاريا قلي اخي مظلوم كم حصار صالانه تكوشيندك انجي او كسكم باذل همبري ظلمي دركبم الو روجا تشاري ما هي الو مها رجبيه رجب جايب پیغمبر خدا گفت یا ربی ام گشتن رجب و بیجی رمضان جی دم خیریم یا ای زمان ده اویا هانی همان دمه یعنی پیواجویا یعنی مزگین رمضان جی چونا و روزات چاره و ما پیشمه روزا متینگی ها روزا کومجوینا لهمبری ظلمه جبوی مظلومه جی المجی جی روجی جی حجه جی حمید شجی گرینگتر نه سیاست الانقره گرمه بله پارتیان کمیسیون آوا کریه کمیسیون لسر قانونا نها راپوران آمادت که لگوری تا قانون چوا و کوورن چکرن و برینه گله کرد درمان بکه احتیاج به قانون چوا هست الفرده شرح آياتنا اللي دمامة ناجيجكم شرح آياتا باردا بكين كل ذي خمسة آيات ترى باردا بكم سورة الروم آياتها بسددو أستعيذ بالله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات العالمين جاء آيات خداي شب وروجانه شكرنا أرض واسمان وقت شكرنا أرض واسمان جي نوكبونا زماني و دنجي و رنجي و أبرنجي ما أبدنجي بكم كردن وك أرض واسمان هي علامتها بنا خديه او کسی کو دنگی ما رنگی ما چاندا ما انکار بکی انکار خديه كفر كفر خد على چه حق دایی ترکا دایی فارسا دایی عربا که روجلات و باشور و باکور کردستان دجین دایی کرداش لبلی پیغمبر خدا سگوتیه صلی الله علیه وسلم او کسی کو جار کی تبخابینه او تلخابینه لو کسی کو جار دیه تبخابینه تو تخابینه بلی چند روزاجی دیسا باقر خان و پیرا خبردا مستنبولی چی خبردا افانا بون 101 جارک بدخابینه از هیویدار بجرب خدای رحمان بلکی في جاری معنا خابینه دو قرآن ده اول میجاک ام دکین هاو قلبان مسلمانا گرینگه نوتو نه آیه درقال میجیله هیه دیگر مسلمانا را دویجم لی درقا آشتیه ده صلحه ده 108 آیت هیه یک آيات كي واد بيش وتاني مرة بس بزانا برويدكم دبيت شيء يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي قلي باور من دا بس كده كان بينا وتشد براب تك من عشتي يا بيشا وعشتي الرحمن قنجية باشية بركته رحمته يا والهمنين البيشا وشي فلكته أمش دبيجن حتى هذا مظلوم كرنه مظلوم كرنه دعوة روجه بقرآن بحميد شتي إيش في دارم إيش الله وعاشتي شيء به أجر حتى نيفيجا جل كرت هم بوان قريلاي ما هم خلق ما كوما ما ملساتركا هم جواك ناس ما هم روشن بير ما هم سيداين ما هر كسي ما ده هر جواكي ده بهر أواي أي بيورا كتي سر آلي وانا بأشتي هاني حتى في أصلاني في بفاجواني بيك آنينه كوفيجا أو بيك دينين وكفي آياتات بيجي وخدايت على بلا ظلمة بدوانا زور سپاس سپاس. تا دموکراتیک سیاست گله کرد چاره مهدا چاره چله دا مها پیشمه لقادا استاسیونی آمده میتینگا هیوی و آزادی دار دخه بله اون و میتینگ چقاس گرینگ دبینن بانگا وش بو میتینگ چیه ام وی متینگی گله گرین بانگام بو وی متینگی کو گله کرد همی بجداری متینگی ببیتن حوت سالیه حتی حوت سالیه همی بجداری متینگی ببن ام متینگی یا امیده
ku umuda Kurdat ve mitingê da ye. Tişteka biçûk nîne. Tişta neb tişteka tirane ye. Tişteka ciddî ye. Karşıya düşmene da, düşmeneka herê mezin e. Gaddar e. Karşıya düşmene da Kurd bejdarî mitingê nebît ve keyfê düşmenê lê bêtin. Li ber wê çendê hêviya min ew e gelê Bakur temamî bejdarî mitingê bibîtin. Hemî jî bu mitingê rêzdariyê xwe bînin her kesê hevalê xwe bînin yani nebê ez tinê de re biçim malbatê xwe hevalê xwe hemiyan bînin bejdarî mitingê bibin. Çare mehê çare meha pêşa me bi navê hêvî û azadiyê mitingek li Amedê têl darxistin. Tişbûyî vê mitingê çi difikirî? Ev miting li gorî ku siyaseta demokratîk dibêje mitingeka pir giring e. Valla miting giring e yani ji bo vê aşîtî ku pêşkeve û merivlê xwe yî derê û bibe malê civakê tebahî meriv tev were bi hev re lê xwe yî derê ku ev pêl pêl temamê welatê bigere divê mitingê de mitinga rêberê gelê Kurd e herhalde serdexwaziya wî hatiye dan û vê pêwîstiya wî nakê meriv jî bîne ew jî xwe yî derketina li vê pêvajoyê ye. Ev pêvajo jî malûm e îro li cîhanê tevî daxa me coğrafya me Mezopotamya li cîhanê tevî şer e qetil e qutûl e kuştin e bi dawîbûna va aştiyeke mayînde aştiyeke adil aştiyeke bi rûmet ku pêk were pir giring e pir xweş e pir baş e gerek e meriv ji hefta heta hefteyî tev lê xwe yî derê em amade ne em ê ji êlihê ji batmanê em ê birêkevin werin. Hûn ji bo çêkirina qanûnên aşîtî û azadiyê çi dibêjin? Heke ku ev qanûn werin çêkirin daxwazê gelê ku cihê werin qebûl kirin. Vêga yanî gelê Kurd tiştê ku hatiye ser mirêvî dike. Samîmiye ciddiye. Divabe devletî vê samimiyet û ciddiyê de nîşandan. Vê baweriyê bide qebûl kirin. Ku wextê ku bawerî çê nebe û gav navîje û tiştekî esasî neyne û hiqûqî dibe biratiyekê bê hiqûqî nabe. Em biratiyekê bê hiqûqî naxwaz. Vêga gelê carat bê biz kardeşiz. Çi kardeşliğî? Hiqûqî biratiyê em dixwazin. Eşît özgür biratiyê em dixwazin. Biratiyek ev wisa ku di hîn bûne bin potansiya bir baweriya de bihelînin em wê biratiyê naxwazin red dikin û ji xwe deh dost ew e. Heta îro ev îşe hakirine ber ji ra pêştir vê nekin. Biratiyeke hiqûqî, eşît, özgür, adil mayînde adil. Em wê biratiyê dixwazin. Zor spas. Ser çava. Çarê mehê çare çile meha pêşa me û serê sala nû li Amedê bi navê hêvî û azadiyê mitingek ji bo azadiya fizîkî ya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan têl darxistin. Tu ji bo vê mitingê çi dibêjî? Hûn vê mitingê çawa dinirxînin? Ev miting wê peyameka çawa bide cîhanê? بله سلام و رز ما حمود تماشاوانا متینگ حوجهیه براستی جبو کو هیوی آشتی هانه وکنان و آوه حوجهیه خلق ما اگر آشتی وره درزه ده همو خلقی کو کسین کو ولاتی کو زحمت کشان حوجهیه وان زیده تر به آشتی هیه خلق ما ده 40 ساله زحمت گلک گران کشاندن و وی گاوی جی امکان و درفتک اکو دبون آستنک آلیوان دا جی هره کرن هاتیه کرن یکی وک بخشلی بخوجی دبیجه برا آشتی بمشه لی آشتی به زاروک نگری کسایی جتونه کتیه یا برچیه هر کسی خلق ترک بهتر حوجه خلق کرد دنگ خو درخینه دا کو آشتی بکی ماسی جی خو رونه بچنجارا جنوتو سه وردا بچنجارا آگربست و آشتی هات مشاندن بفرق و اوتوریه به اوه بتولهوی آشتی بالتا کرن لیدان بلا کرن و جاره از باورم خلق مجی و خلق ترجی بپرانی داخواز آشتی دیگه داخواز آشتی طبیعی کناکن دیسا حمود ایروکا دا وهبن لی متینگا میا متینگا میا هیوی متینگ یکی براستیجی جیانیه حوجه خلق کرد
خلقی کرد به تیبت یین میکو همه کسی میکو بدل ندانه تونه ایکو جان خودانه ایکو مال خودانه جبوکو سر آخا ولات خو وگرن آخا ولات خو مال و ملک خو به حسانی تصرف بکن زمان دایک آخوجی زمان دایک آخوجی به حسانی پرورده ببینن خلق ما خلق کرد هم زراوا کرمانجی هم زراوا زازکی پیشافتنک یلک عجب هیه اگر پیشیل نیگرتن دبستان و نبن زاگون و ماک زاگونن یاسایی نین او کرن مروی نین چه کرن نین سر راست کرن زمان کردی روش بروش پیشافتن را در باسته به چونکه زاناین کرد بخوجی سیاست مدار کرد بخوجی گلک او جوین خو پرانی یکو چونه گرتیگه هاتنه اوجی دنافدا آخافتن بساعتا به زمانی که زمان دایک آخو نکاره خو ifade بکه نوادل خواله که به زمان ترکی نوادل خواله دیگه اوجی گلک شکستنک مزن جواکه دا چه دیگه حوجه دمل دست عمله وگرن او آگری کو کتیه ولات عالی پیشافتنه دا باگر لی دایه پیشاوی آگری به گرتن پیشاوی باو باگره بگرتن herkes azadiya fiziki jî wê were daxwaz kirin azadiya fizikî ya Brez Öcalan ev çiqas bû we giring e براستی آشتی ین کو کار مشاندنه به دست وان تسر راست کرن علی که علی می کو خلق کرد کو شیخ سعید کالگورد بو نوین ما وی کدا کو مل نوی دا هشت بو هاتبون داردا کرن و بگیجن انجام ریبریا وی تویرا جوانا زانگه دا او کریه ریبر آپویا براستی 40 ساله خلق کرد به جهان دای ناسین و انسانی که گلک زیرک همو قاد جهان دا او ناست که جهان جناست که خلق کرد جناست که دم لدست حوجه ورجیک سر راست ورجیکی که هر کسی که همو بشه جواکه زانیارن ما خواندوانن ما نویسکارن ما روشنبیرن ما اولدارن ما سیاست مدارن ما به حسانی کاربن خو بگیجن که اوجی رج پیش خلق خو ر نشان بده و هم جی مخاطب اودنه جی او جی بخوجی دانوساندن براست راست اگر بویره نکرن سروک کی دنه کردا کنای ناسی نه ببین راستی ببین تو پیواجو گور راستی نامشه چونکی سرکش ویتاویرا آزادی ربر آپویا حوجه دمل دست لوی گراو آزادی کی ویا فیزیکی به سر راست کرن همو بشن جواکه کاربن خو بگیجن که دا کوشیرت جه ورگرن پیواجوی آشتی گور راستی آخو بکی ماسی بمشه siyaseta demokratik saziyên platforma demokratik mitinga binavê hêvî û azadiyê ji bûî daxwaza azadiya fizîkî ya Rêberêgelê Kurd Abdullah Öcalan çarê mehêda li îstasyonê li meydana îstasyonê li dar dixin Mûn vê mitingê çawa dibînin tê gotin ku mitingeka gelek dîrokî û girîng e tu ji bûî vê mitingê çi dibêjî انا gel خودی زانه gel البندا و روجیه البندا چاری مهیه و او جی او ایساسون جیوی پر تشکی وغشبه ایش حنکان نویا ایش بوی گلکیه نش بوی گلکیم به جبوی گلانه yani ve peşaroja me jboy gelane o ve jvat jvina levke meydan istasyonu beji o jboy gelane ne jboy tişteki dineye yani gelime ne ji amedeteni gelime ve jerva jwer jrojala tanabi jwer ve jrava jwer yani tamamı adnigariya Kurdistan'da betebwer Bangater li xelkê çi بانگام برا خلق خودی درکبه هر کس خودی درکبه لزمان خودی درکبه اگر زمان تونه به ناسنامه جتونه ناسنامه تونه به کسات انسان جتونه هر تشت زمان و ناسنامه اگر زمان ته به ناسنامه ته به گلیته به هر چی ته ابي ابزاق مسكارن بيش سپاس خوش helbet نها لمجلس حمو کارو بارو هز کتی سر ملی کمیسیون و مجلسه بله دوی قانونین چوا این آشتی و آزادی ورن چکرن اف قانون جبوی گله کرد چی ifade کن والله قانون ازیرو بیجم از قانون یوری قد باوری هم تنه yani او چت که جبونا خود کن جبونا گلی کد او جبو روجالا تنابین تشکشی ناکن
tiştekî bikin tu neye. Ji ber vî havê yani baweriya min buwan tu nedibêjin ser avêr dibêjin. Nakevin binê avê. Çünkü ê rojana ne. Ê rojana ne. Ji ber vî havê yani belkî dibêjin berê xewat kin dibêjin. Yani gotin heye ama tiştek tu. Bê nav heye navok tu neye. Avê vî havê yani gelê gur. Ji vê pêverê heywan belkî hative xapandinê em hativin ew ê hema ji vê pêvan mimkûn ne gelê Kurd pêşiya xwedî tiye, riya xwedî tiye, pêşengê xwe zane, serokê xwe zane, zane çi ye çi nine yani daha ava zelal û aşîl û şev dixetîne. Ey gelî xelqû qencî û mu'teber werin xeba dikin wê kom û leşker cihê me Kurdan delal û rinde ji wera beyan kim hemî hudûda rabû ji berzan avê te westan şaxçoya wanê heta İranê hudûdê Tebriz tevvî binerêz tabê git Qersê bo min bipirsê heta ta Rebzûn xemê lic beybûn edene urfa miftahê qelfa urfa delale tabê git Şengal cûdî û Hevrêz sêvê sorûzer sîtan mukabel çiya ê gurdel xwediya wê wextê biçim ser textê bibî mêvanî bijî Kurd û Kurdistanî. بجي ساعات خوش تماشاوان هجا ام وی اوای دیجین داویا برنامه خو وکا کوم دست پک داجی به بیرا وخست چاره چله 2026 متینگا هیوی و آزادی لقدا استاسیون یا آمده دیوره الهدار خستن مت چارچوبه یا متینگ دا لبانگا بشتاری یا ولاتیان گودار کر ولاتیجی بانگا بشتاریان متینگ etkin o دخواست کن که هر کس تبلیغ متینگا گرینگو و دیروکی ببه ام جی پی اوای دیجین داویا برنامه خو حتی برنامه کادن هر شاد و بختوار بی